Ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kugaragaza ku mugaragaro ubushake bwo gusenya inzira y'amahoro iri kubera mu Busuwisi binyuze mu kugaba ibitero rusange ku baturage n'abasivili. Umutwe wa M23 uvuga ko ufite uburenganzira busesuye kandi butavogerwa mu ntambara bari gushyirwamo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku wa mbere tariki ya 13 Mata 2026 saa 12:10 ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero mu bice bitandukanye. Ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero mu bice bituwe cyane birimo Chambombo, Matare, Gishihe na Mwami w'Ijwi muri teritwari ya Karehe. Guhera saa 2 za mu gitondo kugeza ubu izo ngabo zakomeje kurasa mu bice bituwe cyane bya zikoresheje drone z'intambara. Saa 12 z'umugoroba n'iminota 30 kugera saa 12:45 z'umugoroba uyu nguyu turiho, drone zo mu bwoko bwa CH4 yarashe mu duce dutuwe twa Shingisha na Kinumbi mu itsinda rya Ruhizi teritwari ya Masisi. Byongeye kandi umunsi wose drone za kamikaze zakomeje kugaba ibitero mu bice bya Bidegu, Gakenke na Karingi muri Minembwe. Ibi bitero byibasiye abaturage bigaragaza ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ubwicanyi bushingiye mu moko n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ntibishoboka kwihanganira kurebera ibikorwa bya jenoside bikorwa mu gihe amahanga acecetse mu buryo buteye ubwoba, nyamara akunze kwihutira gutanga amasomo. Ibi biratangaje cyane kuko M23 iri mu biganiro bibera mu Busuwisi bigamije gushaka umuti w'amahoro ku ntambara iriho. Minembwe n'uturere tuyikikije byahinduwe nk'ahantu hica abantu buhoro buhoro bitewe n'ibikorwa byo kubabuza ibibatunga ryashyizweho na Kinshasa. Mu gihe muri rusange mu Rwanda no ku isi hari kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, amahanga yongeye guhitamo kwirengagiza mu gihe abatutsi bakomeje kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhura na jenoside itavugwa. Ese imvuga igira iti ntibizongere kubaho, never again, yaba yarahindutse amagambo gusa adafite icyo asobanuye. Iyi mvugo yavuzwe bwa mbere mu 1945 yavuzwe bwa mbere mu 1945 igihe hafungurwaga inkambi zakoranyirizwagamo abantu b'abanazi cyane cyane abi Buchenwald. Igaragaza isezerano rikomeye ry'ikiremwa muntu. Uyu munsi ariko iryo sezerano riri guhemukirwa kubera kudakora, kwerengagiza no gushyira imbere inyungu bwite. Amateka yavuye twibutsa ko ibyago nk'ibi byongera kubaho iyo umutimanama mpuzamahanga wananiwe. Jenoside yakorewe abanya Cambodia mu 1970 kuva mu 1975 kugera mu 1979, Jenoside yakorewe abatutsi 1994, Jenoside ya Srebrenica muri Bosnia mu 1995, ibyaha bikomeye byakorewe Darfur mu 2003 kugera mu 2008, ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abayahudi. Dushingiye kuri aya mateka ateye agahinda, ni ngombwa gushyiraho iherezo burundu ku ngengabitekerezo y'urwango ikwirakwizwa mu karere k'ibiyaga bigari, igashyigikirwa n'imbonerakure z'u Burundi kandi igafashwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri ibikorwa by'ubwicanyi. Aya akaba ari amagambo yatangajwe na M23 muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu.